আমার বস আসলে କିଛି କଥା ଆମେ ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିରୁପତି ଯାଉଛୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଆମେ କେମିତି କଣ ହଉଛି ତ ଆମେ କହିବୁ ସବୁ ଆଙ୍କ ଦିଆ ସିଟ୍ ମିଳୁନି ଆସିଲା ସିଟ୍ ମିଳୁନି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଇଯାଉଛି ହେଲ୍ପର ନା କଣ୍ଡକ୍ଟର କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ତିରୁମଳା ଯିବ ବସ୍ ତ ହଁ ରେଡି ତିରୁମଳା ଯିବ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନା ହଉଛି ତିରୁପତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏ ଆସିବ ତ ଏଠି ଆସିବା ଯିବ ତିରୁପତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆସିବ ତ ଏଠୁ ତାପରେ ଯିବା ପୁଣି ଯିବା ବସ୍ ଧରିକି ହଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟେସନ ଏଇଟା ହଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ତିରୁମଲା ଏବେ ଆମେ ଯାଏ ତିରୁମଲା ଯିବା ତିରୁମଲା ଏଠୁ 20 କିଲୋମିଟର ତିରୁମଲା ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ଜର୍ଣ୍ଣି କରିବା ଏବେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ଏବେ फाइनली पहाड़ जगह आसला देव ये पहाड़ उपरू जा गाड़ी पूरा बुले पहाड़ उपरू जी पूरा फाइनली पहाड़ जगह आसला देव पहाड़ उपरू जा गाड़ी पूरा बुले पहाड़ उपरू जी तिरुपति जीवा रास्ता रे गाड़ी एवं बैग पत्र सब चेक करा जाए बाटे गला बेले बड़ पहाड़ एवं सुंदर जगह जे प्राकृतिक दृश्य देखा मिलता है फाइनली हम आसी पहुंचलु तिरुपति बहुत खुशी लाଗୁଛି ଆସିବା बहुत तो इतना भी कौन लाଗୁଛି ବେ ଶୀତ ଲାଗିଲାଣି କାହିଁ ନା ପୁରା ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଅନ୍ନ ବସା ବି ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି ତ ଆମେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବା ଆମର ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁ प्लीज लाइक कमेंट शेयर करेंगे तो आप देखो आगे कौन कौन हो कौन ना सब जान पारे देखिए सब दुकान सब एठी जाती सब महाप्रभु सब पूजा सामान सब एठी सब दुकान देखो सब अच्छे जाओ पूरा शीत लाଗୁଛି पूरा शीत लाଗୁଛି हेलो अच्छा क्या आइडिया लेकिन गाधे कौन भाई तुम्हें रात को नींद लगी है पूरा आदमी काटना है नेक्स्ट वीडियो देखा पार्ट 2 रे रोज जय श्री राम।